Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami manang idikepe merbekas. Mersampang dekat merlolo ati ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate, i kanal YouTube GKI TV, reba aku Pendeta Delima. Renungan ta sedari ibuku renungan wasiat nai, si merjudul Buah Kesabaran. Tersurat ibas buku Simbadia, Imo Rut pasal 3 ayat 14. Soh Rut pasal 4 ayat 6. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, Imo si tersurat i ayat pe-10 waluhken si mendok. Nai nina si Naomi mo. Pema sambing mo gia soh i idah kono barang bakune dung nanahan. Odang geut kum si boas mula makdeng merkedungan enda ibain si darien. Bapa inang, dalan kenggeluhan oda boi si betoh. Deket susah kalon ngo lako si tebak. Naomi deket suamina Elimelek, deket dua dukana, Mahlon deket Kilion. Laos mi Moab, jana isimo kalak i merbekas. Nalako ki selamatkan diri, kumerna roh bencana kelehen i tanah Israel. Tapi bekas sini harapkan kalai, nalako memere kenggeluhan, Naomi gabe kembalangan kalak sini kekelengina, imo suami deket duka-dukana, mate i tanah Moab. Kenggeluhan si Naomi gabe berubah, janah mendele. Perjolo-jolo si Naomi gabe melah, kumernambue kalon cobaan sini akap kena, ibagasan kenggeluhena. Tapi rebak si Rut, imo permain si mengkekelengi ia, deket si kitolong ia, janah simbue merkorban bana, gabe uwe mo ia lako kimulai kenggeluhan si rembaru, ikutanai i Betlehem. Rut mengikuti sini dokken si Naomi. Ncerep ni ukur si Rut i pasu-pasu Tuhan. Rut pejumpa dekat si Boas, na uwe menjalo si Rut gabe sini bagesna. Kegeluhan si Rut dekat si Naomi, natiki i empagit gabe merasa. Bapa inang, pas bagai buah, siki butuhkan proses pertumbuhan, soh menjadi tasak. Kenggeluhan NP bagaimana? Kenggeluhan ta na mengakapkan proses pencobaan. Susah manang pe senang. Perlu ngo kita sabar na lako kilewati pencobaan na lon ibagesen kenggeluhan tai. Kipema ibagesen kesabaran sampai akhirnya kita mengidah hasil buah kesabaran ni dekat iman kepercayaan ta mendahikan Yesus Kristus. Mengikutkan Karina si enggo ku pesoh, enmo refleksi banta Karinana. Bagi buah, perlu memema proses asa soh tasak. Kenggeluhan NP bagi ma, kumerneji asa perlu kita dak tong sabar. Bagi mo renungan ta sedari ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Tuhan Yesus permende basa imo memasu-masu kita Karinana. Njuah-njuah. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.